Arion Timothy ko nang wali khot ko nado khot ko khat ru kejing thok baro kalong kejing persat jong play kalong ka ba mantoi na banta kejing kai na ka banta kejing sneng na banta kejing penbek banam ta kejing hikai biang ha ko hok te kejing thok baro kalong kejing persat do play na hagani ke por kuai pure am ni ne mi pai ke khubor ni ke janmi to la da to u persat u blai ye ka tele man ko kam ni te pai pi ye te man ko kam ni ite man to pure in la ka gospel jo Matius kalau gua gospel Matius nunggu pra Gospel Matius nunggu pra. Kedekot naduk gua arpau pra ter lada purai hadu kedekot kuli hauso kini dok gekana cepang wibru chong ksoj haga chnong gadara. Haka kechnong hapo gadara omba am tela jo beto. Te kedekot gua lada purai naduk kedekot Kau arafra, daga Bible kasih, Bible kasih, sama pure Bible kasih, kau nanggu prat, kau arafra. Matius dan nombor pra, kau arafra. Haba uji tu ulawan syakatan gadara, hakawai pat kalian jom berduriau, layasyan yu dari amut kiramba kiba lawan ni, yani keran jingteh kibadan hanta. Ka onggo de armut ki bru chong ksoj ha kani ke chnong yong ki nong gadara te ka thong yong I hani ke janmet yo pure ke jin thmu yong ni ke ji kai to yo pai le to persat belaga ele man kam ni to nong kong to yo po gadara armut ki nong kita ki wa pang ksoj te clear no te la lai gani ke jo pure ga ya gani ke jo I haga how Marcos nong usan gat kot ono kong ter to how Marcos nong usan gat kot ko ono kong ter dari pure gat kot ko wa ar Marcos menemukan setaan. Tamu yang nakalin uji tu ulia kendu ya beriu bawan ni na dikram diktat di badan hanta. Uni uberiu udan ya mesti mempunyai upok jabu ba usyong usaha Jakarta beriu. so haga gospel jo Marcos en MW bro okay dari pure pinong how Marcos we bro record Marcos lalu pure pin tur hipenyo pino Matius armut ki bro record Matius taga jingkeli to lalu to persat musim belai hagi nong tho tele we tho ar we tho we kejingwam tip I kejingwam sa tho I gini ar penman gi bro yosi ki ka kejingai Kristan ni ba onggi ga kot ublar ka Bible ga ta khut bi kten ublar tang wa cibet divi amrito ini to gani to gawin ki daw ko man men hi ko gani to go daw ko kham he hi jing siat ko peman ye gi bro ki wa start ki wa ju pure Bible meling no ga Bible onggi yu ye bi asania so kamon ye u chania ye ga khtinu blai hawa Matius ong armut ku chong ksoj ha gadara kar Marcos ong MW ha gadara kamon ye ga chania ye mo chania amte so man pura gi bru ye ga Bible chem gi kamini ilenong i khot bat kamini na do Genesis do jipun pa ji siat dap go te man kam ni de kamanu ye ga khur khtin blai ka thong yong I ka thong yong nga ni na shalom ministries ka thong yong I to hi kai yo tv man ong ga khtin blai ye mut khtin blai ni phala pura ge kam apostol man ong Bible khtin blai to ga Bible hai kam apostol ong ga kilap ye ga khtin blai kilap ye ga gospel to ga Bible te da pura ye ga te to ga jing ka wajrong jing siat te
teman yo mun ong to le to wa ong ke jing to baro kolong bel persat musim du blai tele persadu artli hau Matius persadu bla zaman hu hau wa baklau Matius amo baklau Markus amo we emo like we emo to hello tang tibri yo like yo to tang wo to na kong ye gospel na kong to gospel Markus so Markus ka tang wa chwa to gospel Markus le upol daslem to wi ti ngo ta jisiat madiwa jok ke gi nong to Bible ubo chwa da gi ti pol no ta bo rap che gole rap che gi bro ta bo udaga gospel Matius rap tele to er Markus so mtip I yo to yo like tang wa Markus to ke gospel go no kong do nite ye to gam ni ne to Matius ka tenrai ka telong yang ka jing to yang to ke gospel Markus ye to gam te se te ye gospel Markus te to ye ka gam hagi snem go rupa ter te ye stiu pol to ye nang snem gusan pa so is pa snem hachwa upol da to ye stiu te okay chwa bata chui pura ye ga kamyo apostol aga kubor ini ke porto lada to persat musim bla ye jing to barong jing to baro te ile te man kam ni gospel joma sorry ka kam apostol nonggo pra lada pura ye nonggo pra sorry nonggo khende kini to khana wala pol cha ke chnong Damaskus te ini porto upol pemroman Kristano pemroman usendrano Jisu unang ujiu ini por kaniam yo do kaniam jiu temur ulai pensitomben yagi Kristan gu MH po Damaskus te mana de kanang lau chop sia o chno Damaskus terchanga jingche krek ne hakmar yo pat ho khandao te khot kon nyao ngam ni ne ta pure fit khot kon nyao kila yo snow ye gesur yo imo ongi okay ki yo snow ye gesur rekim laban yo I te ini johi ini to kini to gajing ye ga kam apostol to do Lukas no tala pure ye gini ke jo gajing ye gini ke jo ujing ja iwa kelam du pol ha lenong go arpo a kemu bha ke lenong go khende ongo kile yo sngo ye ga sur rekim yo breu snya kelam Jisu wan gajing che crack na beneng the padu sol dem the wan gasur ke kelam go sol bare me pensitom benyanga ile pensitom benyenga to ong sol mil ong atrai to ong wadu ong te gasur ngalong Jisu yo ba me pensitom ben to ong wad ke Bible kate kita go lalang upole ki yo sngo yo gasur tang bakim yo yo breu ong la banga ki yo sngo yo gasur to ki yo sngo gesur le pure gal khot arpau agonong arpo gad khot ko terendo khot ko prao khndi nong te khot ko prao ang gamni ne ngala jubab ong pol ngala jubab ngong melong trai te ulo ong ngalong Jisu nong Nazaret yo ba melepen sitomben gad khot ko khndi ong kamni te kita ke don bat nga ki yo I ye gajing shai bar ke shepting hare kim shem yo sngo ye gesur hello. Oi. Yeah, hello Aaron. Happy boy. He always makes us happy. But ongani get khot kwa khande kile yos ngau yaka I mean ki yo ye ke jingsha be ki septik hare kim yos ngau ye sur. Nturi ong pi ong pembodanga
ki le yok sngau ye gesur. Tambah kim yok i. Hare meh kate wan ong Bible. Kim yok sngau ye gesur. Tele de to hini ong ki yok sngau gesur. Hai Taiwan kim shom yok sngau ye gesur. Ta katu yo to yo light. Le de to wa baro ke Bible to ke jing persat musim do belai. Tele persat Citanya kam tu cita ngam ni. Cipa kam tu cipa ngam ni. Tera kata jing persat tera dang itu pen arteli telu kemut ini unciliang telu kemut. Kam tenong persat belapan arteli telu kemut temi arngut ki song sui. Persat unciliang telu kemut temi uwi u song sui. So gatong itu kam ni nong le to ke Bible to man ga kajing persat musim belai. Ibu ite ujung ngaji cerita-cerita orang ketenu belak ke Bible tu ketenu belak abad nemi berkelah ka. Wato orang memang berkelah ka atau umjuk pure Bible ni. Lalu pure nong cemba woro wa bona berkelah murong. Bona berkelah tu ter. Tela de to kam te tu jisin depan yo ipi nago bona naga testament rim le. Emu ong kate hajar kenin ong kate spa. Kate hajar kate spa. Ông phim che kata gajing thok borok ta testament rim saya ne. Dan pura gi testament rim le prai ne. Bon ha iu bekla. Iu record ko chong kate le chong ha jaj Bible lu pura saya. Lalu pura gi King James ko wi. Lalu pura gi NIV ko wi. Lalu pura gi Bible pok perthai bon jaj ha. Ile mi bon jaj Bible no to wa. Wabun jai jing bekala. Bun ijing duna. Kini ye everyone janai translate ka. Tad bod kini jan rap ho ne. Man update the pohni le bod kini jan rap ho ne. Wa man gamte wa emro man janai erkom translate ye ga Bible ite bha mi chi bun ki Bible pok perthai. Te em gi bru ong cha ke King James se. Like na King James te uro do ga Bible. Ga NIV betan da kut ga Bible soitan. Ta nanti batib de mem pude mo pa ye gawi ga khot na ga kitab ar jong Samuel. Kitab ar Samuel ha ga nong go fra. Kitab ar Samuel. Kitab ar Samuel em go hachwa kitab Genesis. Pi pa stere chemi biga. Kitab Samuel go ar. Boleh ada David da timti bah rei pa kejar ni. Yo pen yo I yegar kom translate I yagani record ko so naga NIV Bible wa King James. Haga kitab Samuel go ar ko nong go praga record ko so u David teolusim inti bada demang pedemo sia jar kinong song kulai mot ki sipai song kulai pat nyau spa. Okay, nyeho jar ki sipai chariot kia ki hule no kari hule sipang sipai song kulai ta pura de pitu to worok tu khot si jar nyau spangut oh si jar nyau spangut kinong song kulai to hamar demi Bible rim? Hah? Untuk anriu. Sijar news pak. NIV ini? Hah? Okay. 7,000. 7,000. 1,000. Pat. Sijar. Tepure de Bible NIV uro ba ito? 7,000 terbiang chong sobat chong 7,000 một nhau hajar ke Bible kasi engko nhau sepat to nhau sepat nhau hajar ke King James Bible yang engko nhau sepat ke Bible kasi engko nhau sepat ke NIV engko nhau hajar eman go translate sijarnya apa? Kinong song kulai. Te mana man gam ni? Kat man gam ni dah ngiak gi beruga ke jingai Kristen.
long pi ketin bulan ka kate wo chna do bru tho do bru hi ni kamte ong gi wo tho do bru hi te ba ko tho bru tho bla te ba tho ketin bulan te em kam e jubab ye ke perthai em kam e jubab ye ki wat ye ki kristan hi le ko berkat ke ketin bulan to ko mem jungduna ne kam em kam usna thu yimut manda ong mem duna to hok hi ke Bible mem duna ko hare hiboni dur mem duna ko ne phala pure kam tu de le pure ya ga dang bon cho wa po yang ke Bible iwa contradict iwa percaya ibi em mo ong kawi ke meriolai cha gawi ke meriolai cha jingmi pat jisu cha jing tep te gawin ke gospel ong em arngut even em lengut teman tip yo nggak yo dam yo to tin bulai te ngyak no gi bro upure ga Bible gitu go pure ye ga Bible teman em kami ni i thot i wai percha de king khle inong de swai gi pun king khle dem te yud yo bai sa te ong gi to or ga tin bulai ma tin bulai te mon man ga te so ga thong yong nga hani ga jan mit ne ta ni ko penteban ini kubor bah kapor le telanggo la biang iche kitab ke sti yang Paul biang su Timothy ketene biang ke sti ar Timothy ke Bible King James ong nya spa ke NIV ong nya hajar te ga tu jar Bible phi la chabenai dei Paul bai tamar posta tlim yo ya nia ya teh kemana belah nyaspa am ho nyajar am nyaspa te yo ong Jisu ong demi yu to anak ide muru ong gede yang berkesan wa mansir am tene ya yang bite yem pu che bet si yaw te kal nong gua okay khot ko khat ruan to sorry khot ko khat san kistiu Timothy nong gua le khot ko khat san nadu medang khana milanang ye jing tho bkhoi kiba penla ime ban kiba pen start ime shagada ga jing pet kiba ai me ga jing start shagada ga jing pen ime ga bar ga jing e hau kre Jesu to ga Bible kasih biang to hamar demi yang hai to hamar ga Bible rim do okay ong Paul me na do nang khna me yun Timothy me le nang gi jing tho ba khoi ong la nga jing tho ba khoi na gi de jing tho ba khoi to ga testament me jing tho khoi to ga testament rim ni ba hai por tho Paul ga gani ga chi ti everman Bible go ini por em testament me re por tho Paul ga ha ga spas nem go nong kong ye ga Bible kam ni man nong ye ga Bible to ga proses ke development ke haong proses mod to ra yo ga set hap kan benai je Genesis do jibur power hap go dun ne bai hap ko le holom sinai da ji Moses ga de eu ga si to ra kamte to ra yo ga le di wan Jesu da ra ngang wo ga kot ba hi por kai os ni Christmas te eu ga kam ni he na do Genesis jibur power to ra ye ga Bible to yo ga kajak nagawi nem chagawi nem nagawi pasnem chagawi pasnem hag pasnem gunung kong em Bible testament temere ka testament rim der em gose tang testament rim hiti por em gale em go kam ni dang em go chimpon ha kiwa iwang pu em hini leda kwa pure kan tu ka ni em gi hag King James yong ga pasnem go khanru hag King James ga pasnem go khanru leda pure dang em gi extra sa go entor ro ini tagemon dan hitui porle gitek ekstra le ong gi akten ulai se ciru begitu he long pega ka kitab Judit mo ka kitab yong ka Baruk mo lene Sirak mo lene ka first Maccabees ka second Maccabees ka third Maccabees ne ka fourth Maccabees ne kita to ki kartu kat ni kiwa ki ekstra ki em hagat kot ba hagas pasem go kanru bar hiti pas nem la kur ka ketin ulai
Katu kat ni MG haga khotbah Katolik. Gitu. Katu kat ni saya. MG khotbah Katolik. Tapi khotbah Katolik ketin belah saya. So, teneduk mana dia ke sepak sama kan ru, dapat ku lagi kita lagi ekstra le. Dapat ulang lagi. Pas magabis kan magabis utobit wujudit DM gitu tang batip dan pendam yang gi nong cina Bible pendam yang ga nong pendam yang ga ci pendam ne gitu tip relek pendam hidup ni nga per tu tri relek pendam ga dari katu kan ni man bisa ta kalau udep tu tri diwa skit iwet teman punur ong ile ite iye dau ite nen rei katu kan ni hijing tip o ile pendam ki te hagas pasnem to ga khotbah het oni khotbah khian to pasnem gunung kong nang tho yagi sithi hagas pasnem gunung kong nang tho yagi sithi nang tho nen te pasnem go pasnem go le fu hero go pasnem go le dan nang mandai tho sithi pol de ra gi de tu sithi go wi sithi ra gi situ belang keleng de manda kadu kala Kristano Konstantin u emperor yang kehimarom o de kala Kristano uspasnam gule de hadin uspasnam gule de o la tip cai ruang kawan ubo kiwan kita gi kot ku ubo ke jing ye klumar ke jing nya ke jing tanya ke jing debate hage tu uspasnam nadu uspasnam gule konter kadu de irai pa iba o chnano katu manda jandap usos pasnem mana jandap hagas pasnem goso tesdangi uperkat temeno katu kawan ga cithi yo boy yo chnano gi katu yo man ga canon yo man ga ketin yo man ga ketin belajar ketin tenang pun gi ekstra kiwa ekstra kiwa thok gi hagas pasnem gono kong pasnem go as pasnem go les pasnem go so kiwa emrobo langi haga Bible ite man ekstra so lada ongi to warok kijing tho barok kelong bala persat musim bulai tega utobidan persat musim bulai kitab judit mai kitab sirak mai madiwa tele no gi the ta madiwa to na persat musim bulai to so no gi to bre lagi so ke jingyo yang iya ke Bible no to ke proses to klang pareng ong proses proses mod kejap saya sedang ngayo so hagas pasnam go so ong bai kamte jikintin pasnam go so sedang yu boi kini bat chnai ga hagani dur te no i gatu gani to yu dur yu no te boi gatu gani yu dur yu ubo te man go kau manik kate katni nado Genesis do jimpen pau kini tok khut ga standard Bible mo standard Bible te mem ong yo iklam ye Bible yo ga King James 16:11 yo spas nam kan ru klam ye gini King James ko yo gat ni ga spas nam go nado spas nam go amba gini Bible yang i spas nam khat phra khande spas nam go arpa kini gi thme to gini spas nam te kai ga khtin bulai nal pure kitab nang tu pure na ong ge jing tho Timothy melenang ye ge jing tho nadu menang khana melenang ge jing tho bakoi ki bala ban ayame ke jing start syakata ge jing pen kepada ge jing hau Kristus Yesus naga ka jing tho bakoi to ge testament rim de chino to testament me ba em testament me ra teman ong ba bergaji thop ko to ga kot ba he ninti ya sonde hikai pich pang kamon yelap jisu wo pol naga kot ba he kamon yelap gina ka ba penyo Peter penyo kamon yelap ini vi onggi ba Moses bat kinon tul pa kikran jepang ukris kumno ba ka dayu u ban yapshwa hadin gata on somi pat hadin laisngi keteto gajingelap yong jisu na Moses naga hukum nagi jingi tol nagi noi tolpa kate kamte yelap gi te de penyo ye pinin ti yaw
wato ragam te hau Moses haga hukum wato uyak cho Chris haga jing tho yang ginong tulpa haga jing tho Moses jing siat kadai Chris ban yaisa sirta bunum yap dari kamon te chemu jusu wato ong Moses hi kadai Chris ban yap ong gi prophet hi kadai Chris ban yap ta ongor Paul Timothy melanang gi jing tho nadu manakana melanang gi jing tho boko kiba la ban pen start yeme syaka jing kiba la ban pen start yeme syaka jing pen im kepada ka jing Yesus Kristus kumul kam ni ne ka kot ba he lene gi jing tho boko to la da jawam wom poi chagani ka jing start ka jing start to kam ni ne ba ka de Yesus Kristus ban yap hading tahun sami pat hadin laski ka jing start yung testament rim to ka jing pen im kepada ka jingai pura biang me Timothy nado nang khana melena ka jing tho ko kibala ban pen start im syak kibala ban pen start im kiba ai me ka jing shampang syak ka jing pen im kepada ka jingai kumut ka kot ba he em goi ga wi ka jing thmu kada ka jing thmu to yo khana japang ukris kumlo ka dei uban yap adin ka tang sami pat bat ya ka ni ka jing yap ba ka jing mi pat ukris lo khade ka jingai lo khade ka jing pen im kepada ka jingai hello rap kemari jawat kemari satu kemari satu no em ko pai ngam ni tang wajai berkat ki cibet dia sap sero cibet kejam long te ni ya lu dire kemen vega la yo vega chak sitom tau Chris online amen chak kejam sini yo vega chak sitom tau Chris haga kejam yo betul em ro dari em ro kelambenyi so kayiga ka testament warim kayiga ka jing thop khoi ka jing thop khoi to ka kot ba he kayiga ka kot ba he to ka jing start sha ka jing pen im kepada Kristus. Kemudian wan bro mana pura ga testament rim uam yo ye gani te yo ci hajar mere o min nya hajar mere nya spa mere u yo ye te emro yo ye ga jipun em kepada ga jingai usol so pas ne mere usol kaman sa ongga ka King James mak kuja em ong Ezra ong nya spa utun ong sanspa utu ong ruspa tu ong praspa dem de man pure yaga Bible ro wi to ong arngut ki wo chong ksut emong samero chong ksut dem de yura ri ong ka ktenu blai mana gani tora ktenu blai ka Bible em go sibon ki jing bakla ka Genesis lo jipau em sibon ki jing bakla Iye jing bakla iwat lada nagawi Bible le bon hai wo ye per ta wat lada pura ga wi ga Bible le yo si pon gi per lada kan ni ba cerita no King James ba pura bi arngut ui tet nyajar nyaspa gani bo extra Bible yo bicebet anggo wesragam tu nehmayagam tu esragam tu nehmayagam tu te dam te magawi ga Bible le emre ujana ga Bible so la do ga kani ka kot kani do ktin blai kani da kamu ongi muslim kani do ga ktin blai man masyaallah oh masyaallah Allahu akbar coba tem de dam ho kulam ben ye ga ktin blai ho ket mo ye muslim am te no perkat itu tu do ktin blai go da ket tv dak mun da chut pod jog bai I to ragam te I gani no ga kot e go prin e gi ti hom prin ga po preng ni na ai dai ba go pa po preng te kayiga ktenu blai to organi ga kot haga ban kong le don uktin bar ta ktin le don bar ble bar ta ktin lo ble so ga ktenu ble to jisu hello ga ktin bla to jisu tanado Genesis pura yo prai nong tang iwam dona iwam prai to iwie ka jingai ka jipunim kepada ka jingai how Kristus Yesus. Ketetok kajing temu yang ke Bible. Halor iten rim kuriga ketin belai. Lada light ni tenong. Ta yeru angga ba kajing tok barok galang wal persat mesim do belai. Ni pada dapat bisi pai nong yo persat bulaga.
12% kamu mau berkelah mo. Lalu 12 nak berkelah dia kere. Tidak berkelah kata. Piu tor 12%. Tuan kata. Te kamu te note. Kamu note sang gani bah shan ongam te. Note bro shan ongam te jing thok berok. Ngai jan lem satu berkelah pinga. Te emro ya. Emro. Ngai jan satu berkelah pinga. Di bah ongam babel jing thok barok. Belum persat 12. Tang bayoi. Ya tor rabi tu ini vita. Ya tor rai. Anggo kipai bak gue donu pol kiyok sengawi ke sur mana pol ha ke kam apostol arpa aranggo kim yok sengawi ke sur ta kemana dia anggo ketinu belako mjim beklana how you bai amate hani kiyok sengawi ke sur na kim yok i ini ban kim syam yok sengawi ke sur kiyok i tang ye ke jing syai ta kemana dia anggo ketinu belak er beklago kwa uche Man oi erbekla ketin bla kam na thoi yemut erbekla ketin bla chikitin erbekla ujisu baga thong yong ga bible na do genesis hado jingpen pau so nga tai wi ka jingpen em ka bada ga jinge hokru jesu la lai extra ni te jing mu no ngata ta tai ba chna i de ta ong de ga bible erbekla ga ketin blai ka nong ga de I ka no na pran japi ga bran je ni ga por ka bible ga long ga jubam nong ta om pi jing un no ko nga to ikre yo kre ra nga kwa kre ite ta jing kane ga long ga jubab ta pure ga te mis ngi yo jubab yo re hab apply ye ga kam ga jam hab apply skur hab lai le stomi yo kam jam nem ta ka on em jing na ta ya snau si ta chi kro khlo ya snau si chi yung ji sem chi kurum chi konjikti ta on ga babul to ka solution ga jubab ya ka yung ga sem em kamu ongi yite nei nong remi watene ya to sam mathat ya to sam ongi watan ga ktin bla to man ga gum em jibu kla da haka em ga bor ko kam te ko mayan ko chna dor ga yung ga semi pi de wo to ktin bla kam em jing duna ga em kam unangi u ong em kam itik tin mu dom em to go lai se biang u ong ga bible to go jibab ta em kam na tho se em ro iwo bru ong kam ni ne ga ktin bla to em go katte tali chapter katte tali git khon ke sentar yang ke bible to ke sam go katte number kete woro ke bi sudah kete woro to ke jing mum tim yong i kamon yo ga bible ka mana ni ne gu em ong katte tali katte pawajar git khot bible nedu nu ke bible ye kete Lalu pura pega waga NIV King James pray ni tok re. Ke NIV onggo cubu mutu NIV onggo pajar kan ni onggo pajar. Tek ong pega tenu blai kadon ar pajar teli khot. Tok kuli YouTube ru ke Bible ye kate ong na ye ga version se. Ne ba ke Bible emre wi tok ka te khot ka te pray ni go. Tau cimi ke Bible apa? Ke Bible tok re ke solution tok re ke jubab nama ta jing yang i ke Bible tok re ke cuk bo de ni skin thian ta yo dua ta yo bla ebru nga e kam e ta ke Bible tok wi ni ke message ka yo pun kod ni ke Bible wi message ko ke te tok ke jipen em ke bada ke jinge ke Yesus tor ong ke Bible ga berkelaga kana me ke pertad em gon ruh jar snem ga ni ke sains onggo toran ruh jar ke sains onggo ji so billion years mari awon e tese kar wa to ero puresan setipir ka da kelam prai ga te ke sains ka onggo dibi ke Bible onggo pure Bible to onggo di ngat pe em pure laga won te sa yo por pure de pure yu ong gi wigi nong le research ta ong gi len ru jar snem tam ga perthaim te ter ta ti wo to olai tam to tang ga science to re to chim ga ni Bible to ong ga Bible to ga science nong ne ba ani ga Bible is scientific nong nong prai na go dam go ong ga Bible to ga science ga Bible ga jitmu ka tom ta ga wi ga message ke salvation by faith through Christ. Ke jing penim kepada ke jinget hok Yesus. La da lain ni te terpo je khlo.
Tor chimiga Bible to yo batai science. Tor chimiga Bible to yo solve your family problem. Tor chimiga Bible to yo. Ka Bible go wi ka kuborem ka message. Ka kuborem ka to ye salvation ke jipun im ke bada ke jingit hau Kristus Yesu hai wani no hai halor yi no rim khur ga ktinu blai ke jing thok baro klong persat mesim no blai halor ga ni ke nong rim ke jing thok baro ke ba pet ke kalong ke jing start sha ke jipun im ke bada ke jingit ulai ni te nong te nya hojar nya spa arngut samen ki yok sngol gesur kim yok sngol gesur ite to I walai ni te so haiwan ni nong rim khur ga ktinu blai khur ga Bible ktinu blai ha ga nong rim jong ka jipen im ke bada ga jingai hau Kristus Yesu bau Yesu ulong ke ktin u blai te kamon tem te itu I waga kamon tem te em kujai du soitan em hu kelam hu te u soitan ong hau Yesu la da metre ban dem ngai ktin blam te la da metre ban pen kelakpu yu ni mau ktin blai te ktin soitan de so kuriga Bible ktin blai tang ktin soitan le em hi ktin bru le em hi ktin wom ngai le em hi ktin wom ngai le em hi ktin yang kram bla le em hi ktin kujai ni taga klaim ke tu em lut ke po ke ktin blai em lut ro ktin blai ta kamor kuriga ktin blai mai ka Bible record ko thit te to ka record ko kam maman Karkot bagus sket emro ben ngasal anggote ini na euro iya lagi kejak. Kamu udam go baga Bible anggo kami na tu bro melin yo tu bro da madi hapure biang o. Tau yo la tiak kurimu baga te go big bro wa e yo pemik sembeu yo yagi payu yang onang. Ta o mem sasu o do payu da la ang Bible but he spill it. Một penhap uga kata uk sembayang o sekendau. Mana tiak lok saya. Kaite lah ke Bible record aku. Maranga dong. Hi kaite cho adam dah. Kaite wasnya aku mana mo untuk sab. Tang ke Bible nong ka record aku kamu man. Te kamon hi tip ki record wa to kamte le one. Hello. Te ka tu pa bi tang ke Bible ka ben gere ka dem gere cewak janen studio tumun ka dat ba kamu man ba kenap la ba gom ni na ba la la geding le ka tam ba la nang halorite no rim de kurga akte no blai ka mem ben go chitu mem compromise go mem jo paradise go ni studio ni sta de la go kamu man ba sta te ka akte no blai ile kurga akte no blai to ka khana go skit record ba go you will see leแต่มันก็ที่รู้บลาให้อีวีแต่เสร็จตั้งระดับองค์อีกเต้นน้องแต่ก็ไบเบิลก็นิยมอิสลามนะครับเต้ก็แล้วก็ก็มันแต่เรื่องก็ท่องยังงานในกิจการก็ท่องยังอีกจิมปุเรในกิจการตัวอุปย์แล้วก็จิมประสาทบารอก็จิมประสาทแล้วก็จิมทอกบารอก็ลองจิมประสาทมุสลิมบลาให้วันน้องริมkamuนี่ให้วันนี้ดูต่อให้นี่อินน้องริมยองกับเมสเซจองเราไงเมสเซจมุดกับจิงทมูยองกับเทสต์เมนต์ทำไมกับท่องยองกาโตนับตากวีกับดาวกับไบเบิลโตกับกฎยองกับจิงไงโตกับกฎไซน์โตกับกฎยองกับวันกับจิงสตาร์ประทายกับฟิโลสโตกับกฎฟิโลสฟีกับไบเบิลโตกับกฎยองกับจิงไงกับบัดฮุคริสต์เยซูฮัลโหลกันนี่ก็นอริมกฎกาตินบลาย and Jesus is the word amen ตัวบลาวกับคุยกับปอร์แต่กฎที่ก็เดมิที่ก็แต่ไอที่ยังชูมาดูนี่ปอร์